snajperisti ostaje s njim. Prvenstveno obratite pažnju na one čamce. Na soliter sa lijeve i sa desne strane. I tražite, ako ga nađete da vas neko gleda, sa one strane, držite ga na nišu. Izviđači, ova ekipa, oni idu sa nama do granice gdje ćemo im reći da stane. Tamo ćete stati i čekati daljnje rješenje situacije. Sistem komunikacije sa neprijateljem je sljedeći. 9:00 počinjemo razgovor sa stanicom ERU 12. Vezu uspostavlja Erdelja za nas na pozivnim frekvencijama koje imamo. Svi ostali nemaju pravo koristiti Motorola, niti išta. Jer mi imamo i Motorola putem koje ćemo prenositi sve vama, tako da ćete čuti. To je rezervna Motorola. Tako svi vi koji imate Motorole morate uskladiti sa Erdeljom i sa Predragom. Da budete na tom kanalu koji je dogovoren. Onog momenta kad mi pređemo preko na njihovu stranu, jer ćemo to tražiti, da utvrdimo da li su ovi mrtvi, naši mrtvi iz Kutine, i kad to utvrdimo, počinje razmjena. Prvo dajemo žive, tako da znate, a onda mrtve, jer je to uvjet u ovim pregovorima. Garancija da će se razmjena izvršiti je u tome što ćemo imati predstavnike Europske zajednice s naše strane, s njihove strane, predstavnike Crvenog križa. Međunarodni Crveni križ dao je suglasnost, ali da li će biti prisutni, to još uvijek ne znam. Biće prisutni i predstavnici štama, s jedne i sa druge strane. Tako da tu ne bi bilo isto nekako. Po obavljenoj razmjeni povlačimo se svaki na svoju stranu i idemo kući. Nikakvih zadržavanja. Znači svako mora voditi brigu u tome da mu je kolega do njega. Zapamtite su pozicije. Razmjenu ćemo, kad obavimo razmjenu, to ćemo vam javiti preko naše veze, ove druge. To je ona stanica na prijem. Još jedan važan detalj. Ako dođe do problema, to je posebno važno, mi ćemo vas informirati putem stanice otvorenim načinom, bez ikakvih šifara, tako da znate u čemu je problem. Jer tad kad nastane problem, tu više nema šifriranja. I tad morate biti spremni za djelovanje. I to je sve. Ovog momenta možete gabucovati i do poslije razmjene svi u punoj borbenoj gotovosti. Kad se kreće da? Dolazi gospodin iz štaba koji će odvesti ekipu Vogrinoviću na njihov položaj, a ostatak ide s nama, čeka ovdje i ide sa nama. Rekao sam koji ide sa nama i oni će doći za nas. Automobile to znate, okrećemo u ovom smjeru i tako dalje, to su sad oni svi... U redu, samo u autobusu su ljudi, ovi zarobljenici. Hoće autobus na most? Autobus na prilaz mostu, zato ćete imati ovu lokalnu vezu, to ćemo vam reći, prijeđi do tog i tog dijela mosta. Drugo, moji ljudi idu... Tvoji ljudi su osigurani na most. Samo čas, jel mogu ja to? Ovako, iz Vogrinovićeve grupe, nek se nađe jednog snajperista da mu ja dam snajper svoj, koji će biti, jer ja na most neću nositi snajper. Ne, to se ne smije nositi po pravilima. Drago, mogu ja samo da mi precisiramo ovako, najbolje će ovako biti. Lijepo, Vogrinović znači sa kompletnom ekipom ide preko vojarne, zauzme pozicije i oni se ne smiju vidjeti s druge strane. To je jedna stvar. Druga stvar, u 9 sati idemo napraviti gužbu prvo ispod mosta. Znači dođe autobus, vozilo vojne policije, vozilo izviđača i naše vozilo. Da bi u toj gužvi naši izviđači iskoristili vrijeme da zauzmu pozicije da ih ne vide. Napravi znači gužvu vozilima sa svime. I onda iskrcamo lijepo zatvorenike, vojna policija čuva zatvorenike i oni se cijelo vrijeme vide. Hladnjača ostaje, a ostala vozila vratimo nazad. Prema
znači od hotela dalje. Za povratak samo X-ovima javimo zborno mjesto ispred općine, formirati kolonu i prebrojati. Znači gužva je vrlo bitna u 9 sati da napravimo gužvu jer oni sigurno smatraju od ujutro, da napravimo koliko je god moguće veću gužvu vozilima, svime pokreti, da se ljudi kreću, da bi izviđači njih 6 uspjelo nestati. Vlada gostaje sa nama. To je jako bitno da ovi snajperisti zbrišu i zauzmu pozicije. Ono šta trebaju držati, to su vidjeli i znaju. Kratko, više nema. Rezistar, kojom stranicom radimo? Rezistar, reci. Samo prijem. Samo prijem, nema, za gužvu nema šta je. Doktor, ovako, što se tiče doktora i ekipe, oni se nalaze na kraju iza nas. Ne znam, te gužve ne znaš što još više. To je to. Dobro, gospodo, sastanak je završen. Ajte na gablec i podijelite se po jedinicama. Ideš ti na gore na... Dogovori su na usmenim kontaktom koliko oni dozvole. Za vama, ja ću autobus poslati čim je spremno za politiku ovdje. Autobus. A? Ladno vi Radimo solje. Da, ti ideš autobusom prema nama. Ajde ovako. Ideš jedno gore i sad stvar pa ćemo hladneš, natrpat ćemo se nekako do nas. Šta? Treba sam isključeno da se ne nađemo da brzo. Cestu pravo prirodi pa se okreneš otvori mi malo. Da čeka na tamo. Evo da vidim što. Gdje je Ferenčak? Moja svoj.
Dio mi daleko se žele. Ravno do ovog bijelog auta. Do bijelog auta. Onda ćemo proći. Do bijelog auta. Do ovog bijelog tu. Da. Nek stoje tamo 10 minuta i gotovo. Kad hladnjača prođe skroz dole, onda se povucite. Gospođo, čeka suprug tamo. Djeca? Ćete ići kod djece sad, doćete, ja? Brko, familija čeka? Ne. Što? Niko ni ne zna. A niko ne zna da ideš? Oni misle da si već mrtav, a? Da vam je zima? Je. Imate tu jaknu ovu, obucite čovjek. Imao sam je dosta. Dao sam je nešto. Šta je ne strpimo? Da vidi sina. Ajmo.
nema. Doći će. U 10 sati mi pregovaramo o tebe. Ti si tu, gdje je ovaj mali za prepoznavanje još jedan? Ne, dobro, ali tak smo dogovorili. Ne, po njega. Branko, da vidi, jel tamo, da ne bi natrapali na njega. Dobro. Ne, kompliciramo, samo mi se. Ovo su naši, jer tamo dobro znači. Mi će voditi svojim vozilom do... Kasnije da se nešto. Je malo toplije. Ajmo dole. Čalo sam mi dalje. Treba skroz, šta će se? Dole nema šta staviti na mostu kad je rečeno da 12 sati je zatvoren. Znači, već sam samo ovo. Samo ovaj dio. Mi ćemo otvoriti nešto, ovi ćemo otvoriti. Avala. Dajte procjenu razumljivosti. Prijem. Procjena razumljivosti mi je 0 od konstrukcije i toga. Dobro, ajde. Ide samo izmjena. Grmeću. Ovdje avala. Dajte procjenu razumljivosti. Prijem.